Nalazimo se na streljani Luže u Odranskom Obrežju. Ovdje ćemo popričati sa Josipom i Antonom Glasnovićem. Naravno, Josip je naš sjajni osvajač zlatne olimpijske medalje u trapu iz Rija. Škvadro šta imam para ko tajkun, doma nemam bazen, al zato kupit ću ja rum. Svaka mala mene gleda, meni malo koja ne da, iskusan ko stari deda. Glazbena podloga kod Josipa Glasnovića nije slučajna. Olimpijski pobjednik u trapu silno voli bolesnu braću, a prije nego je postao planetarno popularan, s bratom i ocem išao je u lov. Onda išao sam u Tokio, u posjetu kod rodbine, na PlayStation 3, dvojku imam 4 godine. Kad sam došao doma, našao poruku na zobine, od Jennifer Lopez kaže da voli me, al boli me. Prošao sve i svašta, stara manga, bujna mašta, svi me znaju kako. Biće zanimljivo čuti što Josip Glasnović kaže o tome zašto je baš izabrao ovo čime se bavi u svom životu. Josipe, pa kako i kada ste se odlučili, jeste uopće mislili da ćete jednog dana postati olimpijski pobjednik? Pa iskreno nisam mislio da ću postati olimpijski pobjednik, nisam mislio uopće da ću imati takvih uspjeha u tom sportu. Međutim, ja sam se ko klinac s bratom i tatom smo išli u lov. I onda smo vidjeli tamo jednu streljanu lovačku gdje smo se okušali i od 10 golova smo pogodili jednoga. I onda smo odlazili na ta lovačka natjecanja gdje smo postizali dobre rezultate, onda smo htjeli malo nivo više i onda smo išli na ove državne, međunarodne natjecanja i onda smo vidjeli da smo tu, ajmo reći, malo talent za to i evo, tu sam gdje sam. Javno ste znali, evo možete nam ponoviti, nažalost imate i neku ozljedu koju vučete iz djetinjstva, o čemu se radi? Pa da, ko klinac sam išao kroz šumu i udarila me grana u oko i isturila mi i moja leća, ne, iz oka, tako da sam operirao to oko desno na koje ciljam i imam umjetnu leću unutra i to mi je, radi toga nisam dalje mogao otići služiti vojni rok jer sam imao tada ozljedu i bio sam onda trajno nesposoban za služenje vojnog roka jer ozljeda je tada bila friška. I međutim to je rezultiralo toga da danas nisam ko sportaš zaposlen u MORH-u, ne, sa ostalim dijelom. Nakon Rija pričalo se puno baš o tom zaposlenju u vojsci, je li se išta po tom pitanju promijenilo, ide li to naprijed ili nažalost stoji na mjestu? Pa evo, znači poslije Rija se to definitivno, svi su pričali o tome, ali ništa se nije desilo što se toga tiče, ali u suradnji sa gradom Zagrebom, Zagrebačkim športskim savezom i streljačkom udrugom Zagreba, našli su mi, ajmo reći, posao gdje sam voditelj civilnog strelišta na Vrapčaku, na jednoj streljani gdje pomažem udruzi i sportskom savezu. Josipov brat Anton dobio je posao u vojsci. Sportska satnija koja je osmišljena za nas sportaše, znači dobivamo plaću, ali više se posvećujemo našem sportu. Znači to je, jer teško je danas baviti se nekim sportom i raditi baš punim radnim vremenom koji su recimo u MORH-u to omogućili. A brat nije mogao dobiti zbog ozljede oka, pa su ga na kraju zaposlili u streljačkoj udruzi Zagreba kao voditelj streljane. Anton nije bio na olimpijskim igrama u Riju, čak niti kao potpora bratu. Zašto? Pa nisam bio u Riju, to je bila nekakva taktika. Zato što 2008. brat išao u Peking, ja sam bio trener, bio je 5. U Londonu išao on kao moj trener, bio sam 6. I mislim da je možda bilo tako je ispalo i dobro da nije njegov trener išao s njim ili ja i otac, pa evo, ispostavilo se da je uzeo zlato. Naravno, puno puta ste pucali sa svojim bratom Antonom. Tko je bio u onim mlađim kategorijama bolji i kako sad brat gleda na ovo što ste vi postigli prije svega u Riju? Pa mi smo ko klinci smo se natjecali međusobno i uvijek je, ajmo reći, brat pobjeđivao, ja sam uvijek bio neki put iz godine u godine su se mijenjale te. Znači prvo je brat bio bolji, pa jednu godinu ja, no međutim s godinama sa medaljama sam, ajmo reći, prešišao ga, ne, tako da sam sad, ajmo reći, bolji od njega, ne. Tko je danas bolji u gađanju, Josip ili vi? Josip. Pa evo sad, nakon Rija, mislim, ne može se mjeriti.
Imate neki možda zajednički trofej kojim se ponosite, možda iz mlađih dana, iz lova? Pa zajednički trofej iz lova, a teško. To je recimo ekipni dio što se tiče ovoga streljaštva. Prvaci Hrvatske, prvaci Europe, viceprvaci Europe, znači evo 2012. i 2013. znači 2 godine za redom smo bili prvaci Europe ekip, znači to nam je bio ono, kako bih rekao, najveći uspjeh do sada. Nalazimo se na Streljani u Odranskom Obrežju. Naravno, puca se ovdje, ne pucaju samo braća Glasnović, puca ovdje i jedan njihov kolega. Upravo ćemo vidjeti o kome je riječ. Dobar dan, ja sam Josip Krasnec. Dakle, pucam sa braćom Glasnović, to jest ne da pucam, jako sam dobar s njima. Prije svega o njima mogu reći da su to jedni odlični ljudi, vrhunski sportaši. Drugo, nemam šta dati, mislim, stvarno su vrhunski sportaši, što je Josip i dokazao, naravno, osvajanjem olimpijade i zlatne medalje. A o tom sportu mogu reći i sve najbolje, mislim, i o njima i o ljudima i inače, to je jedan sport jako lijep. Josip je naravno osvojio zlato u Riju, to svi znamo, ali imaju i on i brat puno uspjeha mimo olimpijskih igara. Je li vas ipak iznenadio to zlato kada i brat i otac nisu uopće išli u Rio gledati, ali gledaju se naravno na televiziji? Jeste se iznenadili ili ste očekivali jedan takav sjajan uspjeh Josipa Glasnovića? Pa što se tiče Josipa, moje osobno mišljenje, ja prvo moram reći da ja Josipa poznam 2 godine i moram to spomenuti ovom prilikom da jedino njemu mogu i zahvaliti, jer ja pucam tek 2 godine ovaj trap, znači njemu mogu zahvaliti što ovako pucam kako pucam danas, to je pod broj 1. Drugo, mene nije iznenadilo osvajanje njegove medalje. Mi svi njegovi pravi prijatelji smo očekivali to od njega i tiho smo se nadali da će on to sigurno, a znali smo da on to može, definitivno on to može, on jedini to u Hrvatskoj, mislim, ne jedini, ima i brat Anton, naravno puca vrhunski, ima i rezultate i sve, ali za njega ja sam bio gotovo siguran da ću osvojiti. Naravno, u tom sportu se treba potrebiti nekakve druge stvari, jer tu nije dovoljno samo da, mi svi znamo da Josip može, ali to je stvar trenutka, znate, jedan golub izleti van, ovaj ga promaši, Josip pogodi, to je to. Znate, to je tako. Kako vama ide? Pa moram reći dobro, ja znači pucam 2 godine, tu se vrtim negdje oko 19 do 21 goluba, 22, ali za 2 godine to je, smatram, jako dobro. Ne? No, ja moram reći, ja sam ipak amater i čast mi je pucat sa braćom Glasnović, jer su to vrhunski sportaši i vrhunski ljudi. Ne? I opet kažem, da nije bilo Josipa, ja vjerojatno ne bi u ovom sportu bio ovako. Ne? Niti bi bio ovako dobar. Ne? Hvala vam puno. Hvala vama. Josipu je najveća podrška obitelj, koja je sve brojnija i brojnija. Pa evo, moja obitelj, naravno, supruga Ana, velika mi podrška bila tokom ovih godina i pogotovo prošlu godinu. Tu je kćer Paula koja ima 2 godine, sin Emanuel, sad će napuniti 6 mjeseci, tako da oni su mi zanimacija, podrška i neki ispušni ventil. Supruga Ana oprobala se u gađanju, ali kako Josip kaže, nije to za nju. A nasljednici? Pa ja ću ih usmjeravati da idu u sport, znači definitivno bit će im isto puna podrška u tome, koliko ću moći pomoći ću, ako će izabrati ovaj sport, streljaštvo, ja ću im omogućiti, znači oružje imaju, puške su, ajmo reći, riješene za njih i ovo ostalo, ja se nadam da ću im puno pomoći sa iskustvima koje imam i da budu uspješni kao ja. A kad smo već kod puške, zamolili smo Zlatnog trapaša da nam kaže poneku o njoj. Pa evo, ovo je puška koja je posebno rađena za mene, znači ona se sastoji od, znači kad se rasklopi, ovo je glavni dio, znači kundak i glava puške, ovo su cijevi, znači to je sve kad se rastavi, ovo je potkundak koji služi za lijevu ruku za držati pušku, znači to je puška talijanska koja ima dugu tradiciju, čak skoro 60 godina što postoji. Oni isključivo rade samo puške za glinene golubove, znači za trap, parni trap i skit. Kundak je rađen po mojoj mjeri, znači po mojoj fizionomiji tijela, znači da bude meni lakše za gađanje. Puška je sama, znači oko 4 kg teška, ima znači 2 cijevi za 2 metka. I to je to, ona stoji otprilike nekih 12.000 eura. Znači ona je posebna, recimo flag edition se tak zove, crven, bijeli, plavi, tak sam naručio sa zastavom dole. Znači
hrvatska zastava i boje Hrvatske je ovdje na pušci, tako da, evo, to je to. Ovo je druga nakon Rija, sam dobio bolji sponzorski ugovor o ovoj pušci, tako da nisam je platio, naravno. Ovo je poklon od tvornice i s njom ću se sad nacjetati iduće 4 godine. Josip, evo, čuli smo o pušci, kako stojite s opremom? Evo vidimo ovdje jedan zanimljiv prsluk. Čemu se radi? Pa evo, to je prsluk streljački koji je namijenjen za nas da nam lakše bude. Tu je ova glatka koža za stavljati pušku koja da ne kliže. Tu su 2 džepa gdje se drži municija tokom natjecanja i to je uglavnom to od opreme. Znači, mi imamo municije, naočale, zaštitu za uši i to je to. Antone, što je ovo ovdje? Malo nam opišite ovu municiju koju svakodnevno rabite. To je streljivo 12 kalibar koji se koristi najčešće za gađanje letećih meta ili po hrvatski ili ovako glini golubova, stara izreka. Ovo je znači punjenje 24 grama, što znači da unutra je sačma 24 grama, u promjeru svake kuglice je 2,4 mm. U kutiji sadrži 25 komada, mi ispucamo godišnje 15 do 20 tisuća metaka. Je li to netko financira ili vam barem na taj način neko pomaže? Da, pomaže nam tvornica, znači ova Klever, koja se nalazi u Italiji. Ona nam pomaže sa donacijama ovog streljiva, za koje mi sad pucamo već 10 godina. Možete li nam reći nešto više o ovim naočalama koje imate? Sasvim sigurno nisu sigurno sunčane naočale. O čemu se radi? Koliko koštaju? Zašto ih nosite? Koliko vam pomažu? Pa pomažu nam, recimo, evo sad ko što vidite ovaj vjetar. Znači mi kad pucamo, taj ispucani barut, čestice lete prema nazad, prema očima i prvenstveno zbog zaštite očiju. Druga stvar, zbog boljeg učavanja goluba, jer mu daje posebno u žarku boju i može se recimo skidati stakla po želji. Znači ovo sad recimo ova stakla su sada za sunčano vrijeme, ali ja koristim bez obzira na uvjete. Znači postoje prozirna, postoje narančasta boja, zelena, ljubičasta i tako. Jesu li te naočale skupe? Jesu. Ove koštaju oko 800 eura. Ima i za 100 eura, ima za 50 eura, znači širok je izbor. Kad ne pucate, idete na primjer na more, idete s njima ili ne? Ne, sunčane. Hvala. Molim. Priča brojne priče, odražava tvoje želje, izražava strast. Priča priče o velikim pobjedama i zaboravljenoj boli. Tvoje lice priča priču koju želiš sakriti. Pokazuje tvoje savršenstvo. Tvoje lice priča priču. Prihvati ga. Savršenstvo portreta. Dvostruka Leica kamera. Huawei P10. Savršena desetka. Danas puno mladih odlazi u inozemstvo, a mi želimo da naši proizvodi odlaze u Dublin, Tokio, Pariz, New York. Ali mi želimo ostati u Slavoniji. Sami uzgajamo hranu za svoje životinje, radimo sočne proizvode blagog okusa i nježne teksture.
Znamo točno što je u svakom našem proizvodu, jer je važno što jedete, kako biste i vi živjeli zdravo i dobro. Vjerujemo u Slavoniju. Vjerujemo u dobro. Kakva je situacija s obzirom da puno putujete s carinama, morate sigurno nekome prijaviti to silna oružja koje nosite? Pa kad idemo, da. Znači kad idemo tu, ajmo reći u Europsku uniju sada, znači Italija, Slovenija, Mađarska, Austrija, imamo Europas, znači europsku propusnicu za oružje. Znači prijavimo oružje i oni samo pogledaju, nekad ne, to je stvar kako ko želi. No međutim to nije problem kad idemo avionom. Isto prijavimo, platimo koliko su takse, tako da malo nas čudno gledaju kad kažemo da imamo oružje, ali prođe. A kakva je ovdje situacija? Zaustavi vas policija u Zagrebu ili bilo gdje u Hrvatskoj i vi na primjer u GP-ku imate pušku ili nekoliko njih? Pa prijavi se policiji, kaže se, oni isto otvore, ako treba pogledaju brojeve, oružni list, znači sve je transparentno, ajmo reći. Nisu nikad hodali po centru grada naoružani sa puškama? Ne, nažalost. Puno je ovih zelenih, možda krivo shvate. Josipov brat Anton ispričao nam je jednu priču koja se dogodila davno. A to je bilo davno, to smo klinci bili možda 12 godina, 13. Ja sam bio nešto u garaži radio, po običaju. Brat je upalio auto i čuo sam nešto krs. Brzo dotrčao do mene, kaže Ante brzo dođi, vidi ovo. Ja dođem, a onda sa retrovizorom kak išao na rikrs pa je postrugao fasadu. Ništa, malo komadić je otpao, ali eto, tako malo se uplašio, ali malo smo to zažbukali pa se nije uopće vidjelo. Jel se tata ljuti, ali uopće zna za taj incident? Pa nije znao tada odmah, ali poslije smo mu rekli, ali bio je ljut, ali dobro je prošlo. Kakav inače otac, je li strog bio, kako ga pamtite? Strog je bio, ne previše, jer nismo baš radili toliko gluposti kao klinci, ali i pravedan. Znači strog i pravedan, u jednu ruku, pošten, dobar, najbolji tata. U kakvim ste odnosima sa ostalim ljudima s kojima se natječete u pucanju? Prije svega tu mislim na Talijana koji je uzeo srebro u Riju. Ima li tu nekih svađa? Jer u drugim sportovima naravno postoji u svim sportima rivalitet, negdje i nekakva netrpeljivost. Kakva je ovdje situacija? Pa ovdje je situacija da mi smo svi, ajmo reći, kad idemo vani, mi smo svi prijatelji, pozdravljamo se, ali uvijek postoji taj Giovanni Pelliello, on baš nije razgovarljiv poslije Rija sa mnom, tako da očito mu to smeta, jer je uvijek bio blizu zlatne medalje, a nije ju uzeo. Tako da drugi natjecatelji iz Češke, evo recimo i Giovanni, svi smo, ajmo reći, prijatelji kad idemo vani, znači niko nije niko da će nekog zakinuti i tako dalje. Mi smo svi prijatelji, ko da najbolji rezultat od sebe, to je to. Ostali sportovi, ali volite pogledati neki drugi sport na televiziji ili stignete se možda baviti osim ovom još nekim sportom? Pa volim se baviti recimo stolnim tenisom, tenis, znamo otići malo sa društvom kad možemo, kad uhvatimo vremena, jer sad kad nam krene sezona od 2. mjeseca do 10. to je stvarno samo trening, teretana i drugo nema. A nakon pucanja u glinene golubove, Josipa smo počastili ručkom. Josipe, dobro nam došli u restoran Sirano. Nadam se da ćete ovdje izabrati nešto fino. Zapapati, evo, što najviše volite jesti? Pa evo, najviše volim jesti od mesa, biftek, ramstek, to i recimo povrće uz to na žaru, to mi je ajmo reći, jedno od najboljih. Ja znam i ribu pojest, lososa, to je najomiljenije što jedem. Znate li dobro pripremati možda ribu ili nešto drugo, meso? Pa znam. Znači nam i roštilj radi dobro i marinirat meso, u tome sam specijalac, ne? Kad ste zadnji put tako napravili nekakav roštilj za društvo? Pa ima, 10 dana možda tu neki, 15 dana.
I Svako malo mi poroštiljamo nešto. Šta kažu gosti, da tako kažem, jesu zadovoljni? Pa, zadovoljni su, znači, super je, znači, niko se ne buni da nije dobro bilo. Kakvi ste inače u kuhinji, kad to nije riječ, znači, o roštilju vani, nego u kuhinji, što Pa još to znate više supruzi prepuštam, to je ona, ajmo reći, glavni kuhar, ona se bavi time, ja sam onda samo jest. Kad dođete kući pa imate neke narudžbe možda za sutra dan, kažete lijepo onako supruzi, što bi voljeli jesti? Pa ima, ali kad sam u Hrvatskoj, onda svaki dan nešto jedemo i svaki dan nam je dosadno, onda kaže daj, reci šta hoćeš jesti. Ne? Ja ne znam više šta bi jeo, ne? Tako da imamo neki meni uži i onda to jedemo, spremamo i tako. A kad ste vani na natjecanjima, na pripremama, jel se bojite hrane, onoga što ćete možda dobiti na tanjur, a da je nešto nepoznato? Pa bojimo se. Evo recimo u Brazilu prošle godine kad smo bili, to su neki začini u mesu da jednostavno imate smetnje probavne i drugi začini su drugo valjda kvaliteta mesa i jednostavno to 1-2 dana traje dok se malo ne prilagodite, ali ovo sve ok. Dopušta li vaš sport da se koji put popije pivo, čaša vina? Pa dopušta, naravno. Koliko? Pa znamo, večer prije, 2 večeri prije, onak čašicu vina, ništa specijalno, ne. Čisto crno vino malo uz večeru i to je to. Slatko, volite li jesti slatko? Pa volim. Što najviše? Pa najviše volim kolače, neke slatke, ne preslatke, ali više ove čokoladice, malo Kinder Bueno i to, ali sad sam to u zadnje vrijeme smanjio, tako da sad sam na manje slatkom. Hvala puno. Molim. Puno toga smo saznali o braći Glasnović, imali smo i privilegiju da zajedno jedemo u restoranu Sirano. Do idućeg ponedjeljka, doviđenja.